ده مشارکه دنده د 14 نیسان ده شانده کوژ 12 پارلمانترین پارلمانتویا اروپا و بریتانیا و اندام سازی جواکا سیویل سردان هرما باکور و روجلات سوریه کرن و رزه هفدیتن آن پیکتینن. شانده اروپایی ده چارچوه رزه هفدیتنین خود دو سردان ناوندا تفگر جواکا دموکراتیک تفدمی لباجار قامشلوی کر و نقاش لسر روشا که هرین تیره درباس دبا کرن. لسرویه که اندام پارلمانتویا اروپایی لوکاس سیبیر دازانین که ارمان جوان جوی سردانه او کو امچاوا دکارن هفکاری آلیکاری و پشتوانی دواری بنسازی حرم دبکن جالی خواه هفسروک تفگر جواکا دموکراتیک عبدالسلام سید محمود گوت وان جشانده را دیار کر که تویزور و زحمتی و ایریشن لسر حرم جی او به اصرار بون که آزادی خواه همسوگر بکن. إيرو هاتنا ميزكن شا كارو خبات ما الروج آباي سوري والباكور روجلاتي سوري شا أم خددن مشاندن دفيبون سر يكيتين ما بسكنن ميزين كاشاوا يكيتين ما كارو خباتي خدكن بتايبت يكيتيا بازرگاني ما جوارا داخويا كرن انه ام ايرو تشاوا في هريمني بجهودي خوي ذاتي يعني ام ذاتا خوا ام تشاوا شغلي خوا كاري خوا ام كارتينن ام ممكن قوتي اكتفاء خويا ذاتي ام دكن رغمي و زحمتيك وسرمدة هاتين يريشين وسرمدة هاتين مجوار داخويا كرن انه ام وكي ملتك الفيدي ام ملتك ازادينا ام حش كاري خودكن ام حش آخا خودكن ام جدف آخا خناقرن قوتني وانجي هبون جبو جوان ما تشما كوش بردبن يعني ما داخل ياكرن جوارا جي انه امورني سياسيه ايروكو السوري تشيد بن ويريشن كو الحريمي ما تشيد بي ضغطك جالكي ما ظن ما تكرن كو اف جوان جما جي جفر كوش برببن مسائلني ايكونوميك هاتن شيرو فكرين مسائلني ايكولوجي جي هاتن شيرو فكرين ام تشاوا بهافرا آريكاريكي بدن ام تشاوا فام جاريها درباز بك